You need to move. Okay, please do that. Why is that? This is Public. don't fucking get me on camera, right? Turn your camera off. Turn your fucking camera off. Picture me. I'm gonna smash your camera. Take your camera off, guys. Take your camera off. You don't take no pictures of me, or I'll fucking take your camera. You want to walk out? No. If you're filming, I will fuck you up. You're fucking business No, here. no. Get security. You are. You are? Do you know that? I'm not filming you. Give me the videotape. Give me the tape. Give me the tape. I'm gonna fucking shoot. I don't think you're gonna be back in contact tonight. Ja, må jeg få en politivogn ned til St. Petri? No, come here. Meget hurtigt. Jeg skal have en politivogn ned til St. Petri. Der er nogle security-folk, der er gået amok på en fotograf. Vi filmer det hele lige nu. Det er Kanikastræde. Vi er lige blevet overfaldet. Vi skal have en eller anden ned meget hurtigt. Man har taget kamera og smadret kamera. Nu går det ind i bilen og smadrer den også. Nu går det ind og smadrer ham. Skynd dig lidt. Skynd dig lidt. Vi vil have dem stoppet lige nu. Vi filmer det hele, sådan at vi har bevismateriale. Skynd dig. Det går helt amok nu, altså. Det der, det går slet ikke. Altså, det er jo helt vildt.